Tekibar piso kumna halor kani ka program tas bakuan. Kalau ke bas kutenat bat kadang klip mat jangan ke ba kasin ban kong jangan mengan kendu ki aktor aktris ki director markmat ki producer ki ba trei kam film kan kadang kasin ke ban kong jangan pila dai we ni ki bala pau mo ban ono haki ni ki youtube kai ka jingsko jong pi haba pia kendu lang kum ni ke jingsko te kalong ba ngisu komen ni kai namar ba isu page online ba ngim ju kendu ra example kumya ki director ki ba per ki aktor ki ba baro ki yatip ma te mentapat kadai ka klip mat ke bang kementam bang la ya kendu ba ai kubli ki iwei pe iwei aktor ni aktris hakane ka por ke pemeta hato pi ini am bakani kum kini ki jaj program kawanra nem ya ka jing yatli kum ngi ki para samla kum ngi kinong para besna kata saya kadai ke jusisha 100% kawanra ya ke jing yatli ngai kubli ka me filma ka ba kalala ban lum yang ki aktor ki aktris ki producer ki director bat juru ki ki ba dan ki kam up film ban ya kendu lang kum kada ke jing yatli iwei highway para ya halor kani ka pidon ini ban ong halor kani ka program ke ka ba pi ka ba mi na kani ka program ka bamta ka don em ka ka ba pi don halade ka jingsko jo pi namar ka dei ka sin ka ban kong na try ba pi yo andrung oban yo don kum hikini ki jak program ka jimentai te kalong ka development ka develop ka long ka ya rap sibun te ngi kinong sna film kinong ak film ba de baro ken namar ba ila idon ya ka program ka ba don kamtam ngilai keren apa hall tinggal yuk cuma toy sibun nomor ba ni bang kalau ke ba kementam nomor ba ke develop nang ne sakmat ke nomor ba ki film kasih hakani ki singi ba menta kalau nang kiu ba kita kadau idon kam ke develop ba ngin ya kentiu lang iwe lori iwe pat halor ka jingdon jung kini kibri kibasat keren yang ya kibasat akflim ya kisat keren kumni kumtai fikan em kuban kong ki criticize pe em dei raban thoi kita lese kum mangaling sim ya kum kita kum gi mau step kiban penkiu yang khamsalor sisu haba kibri ki keren banya ngam ju thau lara kibri ki keren kumno yangi khamtam ya baro ngai mensim iki baro ki nong simenta hi kam ak film lan hegine ki bentah gimdai ban kanrandian haba ki beriu ki keren ben lan ki keren kumne kumtai ya ngide ban ya bisa khamat bat pidon em pidon kubor enem nabda ki para samla ne no bata laban ong no ngi wi im tangi jenjar ban yo kam pidon kubor enem sapangka para ki ngi para kena samla ne kum ka jaj beri bro kubor ka ba pidon ong ya ka jela jungi kawai te kakam ka jam kalong ka ba kala kerdu sisa ne ha meg halaya ka jungi ke employment mo kala kerdu sisa te kumta ka don kami ngi bangin yeng dala jungi kijat ban mo ban kerjaan dala de example kum ka kam ak film kade ka kam long manong no hoj mo kam don cuman toy ya kata tahan rei dangi perkhat hapat kade ka lat kalenti ka ba ai kam ai jami ki khun samla hagane ka rikasi bat jentia ka jungi Saya ngaku aku klik dia ada pi. Mentah pelak bun deh ki video. Kan ini em kumka film lah ni kan project main mau ke bidang. Sedang ban shoot lah ni. Kabar beni sama. Kabadan halan mentah terkait film kajuk. Kabar produksi dia mengihi dalam Jisai Production. Bagi project kita temai kilong satik share ke erang, bat ka satar. Bat kidon kiwi kiba ngimpat ya 4 shoot. Te kum no people akan nika kam ak film ba. Tong nang no pi Kawai te kadai kajing terang gaman sim hi. Langi terang gaman sim em tingi tray met men sim ngi IT lut ya ka kam gajangi hala ka kam tetang kata hi ka ba ni don kam kan. Bat bun hi ke ba men sim yang ki mei pa ki men ki para ki perlok prajar kumi bakir nanang room bat kumi dai ki banga klub ban share kerteng.
Hakabakum no kapur ba pi sayo ban sedang ya kanita channel ka ba like lam jing shai mo kumno ning kong pipoi ban ya sena video ne la ban patai khandiat sepang ka jing ya sedang jong pi ban kum ta ter ka do la ya ka channel la di ba ko ko ba kibir kinte channel te kanengkong kadai ka personal ka jonga kadai keyboard kurba tengah suplat ka video lagi kum to te ka imen sim gibreu gi ong ba pi da pile da ka youtube la long ta long ki ong gibreu kum ta tengah yo men sim tengah persang kan tengah awak persang wat breu ngak khade jong madiang pikwe ki member jong kalam jingsai tengi ya join ya form group to tengi sa sedang di video man la kata yo sejak but kadai nak ta hi kadai kata ka senjam ke jonga tengah ada pak film ijat sa te hadin kata ngasa le leki ki breu ki support bahaya kamut pi sedang nak laki meswa tu apps leki tu du no to tengah youtube na te ki breu ki dan kristian ju nga tar dengan klip mat ko mata